This is your boy Norman Baddest Yago, the teacher, the preacher, conductor, vibrator, and Mr. Dreams. The top baddest, top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza. I will repeating that. I live the life I love and I love the life I live. The top shatter Norman Baddest Yago. Yego murakoze cyane. Nitwa Patrick NYAMITARI, ndi umuhanzi w'umunyarwanda wagezeho akabura gake abantu bakajya bavuga ngo ntabwo bamubona kuri scene y'umuziki, ariko nagarutse ngira ngo barabibona. Niyo mpamvu igitaramo cyacu cyitwaga Back to Life. Back to Life turi mu bihe byo kwiziza irizwa rya Bikira Mariya mu ijuru. Wagarukanye na Bikira Mariya canke sha bimeze gutyo kabisa, bimeze kimwe. Ni nko navuga ngo twerereje umubyeyi Bikira Mariya nyine nk'umubyeyi kuri benshi bemera yuko yajyanywe mu ijuru, ariko kandi n'impano yacu twashaka ngo nayo ibyuke nayizamuke yongere irumbuke, abantu bongere bayibone igaba amashami, kandi benshi bishimye cyane. jewe ni haragiramo ngo viato nuko twabibemereye LC Media tuzoza tubagezaho ibiteramo bitandukanye na cyane abahanzi batandukanye, haba abo mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga binini, eka muri East Africa no muri Afrika yose ka no kwisi. Uno munsi rero mu ntumbero yo kwiziza umunsi mukuru w'irizwa rya Bikira Mariya mu ijuru, LC Media iri kuri Great Hotel aho tuhuriyeho n'abahanzi cyane basanzwe baririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Aha twababwira nka Patrick NYAMITARI, twababwira nka Aline GAHONGAYIRE, aho aribo baririmbyi bakuru bitavye kino giteramo. Aha twababwira na Catholique nayone iri ngaha, nabone n'umugwi munini usanzwe ukora indirimbo zo guhimbaza Imana muri LC Media. Nkuko twabibemereye mu kanya tuza kubagezaho bamwe n'abandi icyo bavuga kwa kino giteramo kiriko kirabera ngaha mu ntumbero yo kwizihiza umunsi mukuru w'irizwa rya Bikira Mariya mu ijuru. Turaza kubagezaho Butari, Aline GAHONGAYIRE, eka na bamwe mu basanzwe baririmba muri korali ya Catholic Holist. Kaze mugume hafi ya ekara zanyu, tugiye kubagezaho iki giteramo uko cyagenze nuko kiribuze gusozerwa. Mugume mukurikira LC Media. Jewe ni haragiramo viato nkuko nabibabwiye. Ego hano ndi kumwe n'umwana agize imisi yamamaye hano mu Rwanda, eka mbe no kwisi yose. Burya mukobwa mwiza uwo tubwira witwa nde? Mani yakisaganza Audrey. Ego Audrey, mu minsi twakubonye ku mbuga ngurukana bumenyi, kuri za WhatsApp, kuri Facebook, tukubona ugaragara, wari wakoze iki? Hari habaye iki? Nari nahimbye indirimbo nziza ishimisha First Lady Jeannette Kagame. Neza cyane. Wabitekereje gute? Byagenze gute kugira ubitekerezeho? Ni mama wamfashije gutekereza, aramereza phone njya kuri Twitter maze nshaka igihe yavukiye ngo bibe ngombwa mpimba indirimbo. Ibyo kugira ubitekereze ugaragara nk'umwana kiri muto. Ufise imyaka ingahe? Bwira imyaka ufise abariko baradukurikirana. Mfite imyaka 9. Uyu mwana afise imyaka 9, ariko mu myaka 9 yiwe aherutse gushimisha Madame President Kagame. Mbega Madame wa President mwaravuye murabonana? Oya, ariko yaranshimiye. Yagushimiye gute? Yabigenje gute? Yaranditse kuri Facebook, kuri Twitter, aranshimira ngo umwana wamimbiye indirimbo nyine arakuze. Hamwe jo muhura na First Lady Madame wa President, wamubwira iki hamwe jo muhuye? Namubwira, namusaba yuko yama imbabazi nka First Lady akarekura papa. Papa warafunzwe?
papa wawe afunzwe igihe kingana gute mu bintu bikubabaza birimo navyo yego papa wawe yitwa nde Mani yakiza Israel Manirakiza Israeli Manirakiza Israeli uyu mwana ati ngize Imana nkahura na madame wa president ati no musaba akarekura papa ati uko ndazi ko afise imbabazi nyinshi papa wa mazigiye kingana gute mutari kumwe amazigiye wumva bamubeshera iki wumva bamuziza iki amaze imyaka 5 jewe yagiye mfite imyaka 3 ntago nzi ikintu bamujijije uherutse gusohora iyo ndirimbo ya mbere urategekanya uribaza yuko uzohava uhimba indi ndirimbo iyo ndirimbo ugomba guhimba yoba yerekeye iki yoba ivuga iki iyo nzahimba nyine mama zamfasha duhimbane azambwira ikintu nsaba yerekeye wowe nkawe wari wowe byikorera ubona indirimbo himba yindi shasha yoba yerekeye iki yaba yerekeye nk'ibintu nyine ibintu by'ingenzi by'ingenzi byo gukorera igihugu mbega nk'ubu umaze gusoza amashuri yawe wifuza ko biki mu buzima nifuza yuko wenda yamfata akanjyana nko mu kindi gihugu wenda wowe wifuza kuba iki usoje amashuri yawe ikintu uvuga ati noca mbugu aravuga ati no muganga aravuga no umusirikare wowe wifuza kuba iki umaze gusoza amashuri umusirikare kubera ko ukunda abasirikare mbona bashimishije Odere ndagushimire cyane urakoze Aline Media twarabemereye yuko tuzobagezaho abahanzi abafise ico bamariye societe muri rusangi uno munsi tukaba duhuye n'uwa Nyiragira Monique muriwe neza Monique mwebwe tubasanze ngaha mwatubwiye twarumvise yuko musanzwe muri abahanzi mwatubwira indirimbo zatumye mwebwe mumenyekana nizihe bimeze gute murakoze nitwa nkuko bivuze nitwa Uwanyirigira Monique nk'abandi umuhanzikazi ukunda kuririmba nabitangiye kera nkiri umwana ubu ndi kuririmba muri kohari yitwa Christus Renyat nkuko mubibona ariko nk'abandi no muri groupe yitwa All Stars naho duhurira abantu twaririmba twanezerwa turimba indirimbo z'Imana ariko njewe mu ndirimbo nkora harimo iz'Imana harimo n'indirimbo zisanzwe zirimo indirimbo yitwa Karabo Keza Valentine's Day yamenyekanye cyane ku gihe cy'umunsi bavuga ko ari umunsi wahariwe abakundanye ku itariki 14 z'ukwa kabiri nibwo iyo ndirimbo yasohotse niho rero namenyekanye cyane Monique muravuze yuko musanzwe mukora indirimbo zo guhimbaza Imana birakunda ko umuntu abifatanya n'indirimbo zindi yego iyo uri umuhanzi igihangano kije uragikora nukuvuga ngo iyo haje indirimbo ya gospel y'Imana amagambo akaza ndayikora haba hari n'amagambo yandi yafasha abantu mu buzima busanzwe nazo nkabasha kuzikora uravye indirimbo za gospel nizo ndirimbo zisanzwe izikundwa kurusha izindi nizi aho ngaho icyo kibazo mbajije kirakomeye ntabwo gikomeye cyane ariko nk'ubu ngubu abantu baravuga cyane hano ku isi turi ku isi iyo ukoze indirimbo y'ibigendanye na hano ku isi ubona abantu bayikunze cyane kurenza kureba barayireba cyane kurenza iza gospel sinzi impamvu indirimbo z'Imana abantu badakunda kuzireba kandi harimo ubutumwa bwiza butwerekeza kuzajya mu ijuru iryo juru tugomba kurikorera tukiri hano ku isi ariko akenshi indirimbo zitari iza gospel abantu bakunze kuzireba nanjye aho hantu rwose mbitekerezaho cyane Monique hagati ya gospel n'indirimbo zisanzwe aho mufise indirimbo nyinshi ni hehe aho mfite indirimbo nyinshi ni ku ndirimbo z'Imana kuko n'ubundi genda umukristo mu buzima busanzwe indirimbo nyinshi mfite n'iz'Imana
mu ndirimbo ufise hari indirimbo yakunzwe niyihe cyangwa iyo wishimira umaze kuyikora ukavuga uti ndashimishije abanywanyi banje niyihe? Hari indirimbo nkunda cyane yinjiza abantu mu kiliziya yitwa Turaje, imazeho amezi 2 kuri YouTube channel yanjye, narayikunze cyane kubera amagambo arimo. Nongera gukunda indirimbo nakoze, nanayikoze amagambo ndimo kuyandika nabaga ndimo guseka kuko numvaga ari imitoma, kandi nkanye nkumva se imitoma irimo kuva he. Iyo yaranshimishije cyane ko abantu benshi barayirebye. Indi ndirimbo cyane inshimishije ni indirimbo y'umwana wanjye imazeho iminsi 3 kuri YouTube channel yanjye, umukobwa wanjye witwa Queen Audrey yakoranye n'undi mwana witwa Shimwa Berthe, yo kwifuriza isabukuru nziza madamu wa nyakubahwa perezida wa Repubulika Jeannette Kagame. Yaranshimishije cyane. Hagati aho urabivuze uwo mwana Audrey twahuye twanavuganye, ariko sinarizi none irya ndirimbo niwe wayimuteguriye, asanzwe abikunda, yarabigusavye, byari ibintu byagenze gute? Audrey ni umwana muto mu bana banjye. Audrey yo ndimo guhimba indirimbo abandi iruhande, akunda kuririmba, njya mukoresha repetition, nkumva afite akajwi keza, nkavuga nti uyu mwana mufashije yazagera kuri. Ubwo rero ni muri ubwo buryo nari nicaye muri sala ambwira mama ko nkunda madamu wa perezida wa Repubulika, ntabwo twazamukorera akaririmbo nubwo ntazi igihe yavukiye, ariko kakazamuririmbira. Ndamubwira Queen Busenda amagambo ndayafite, ngumami ngo ndagufasha, ngo nzagufasha ngo kandi indirimbo izaba nziza. Nuko nguko Audrey rero yakoze iriya ndirimbo mu gihe gitoya, nanjye mufashije tuza kubona ko abantu bayikunze. Iryo ndirimbo twarabonye ku mbuga zitandukanye, yaragaragaye, yaravuzwe, mbega yaramugezeho madame wa perezida? Ntekereza ko ishobora kuba yaramugezeho, kuko nkurikije abambwiye ko yashimiye Audrey nashimwa kuri Twitter ku rubuga rw'Imbuto Foundation, ntekereza ko yaba yaramugezeho, kuko buriya niba ari we washimye byanze bikunze ntekereza ko yamugezeho, kandi iramutse yaramugezeho byanshimisha nanjye nk'umubyeyi. Monique, Audrey ni umwana wa kangahe wawe? Audrey ni umwana wanjye wa 5 mu bana nabyaye. Ni umuhererezi? Yego, ni Bucura. Niwe Bucura. Audrey duhura twaganire, ndamubaza nti ejo mwohura na madame wa perezida, ni ikintu cya mbere wo musaba nico bigiki? Yambuye ati ikintu cya mbere no musaba yuko yogirira imbabazi papa wanje, ati papa wanje arafunzwe. Namubajeje nti papa wawe bamubeshera iki? Arambira ati naco nzi kuko yafunzwe afise imyaka 3 gusa, atari kundi ko ndaja mu myaka 9. Arambira ati duhuye na madame wa perezida no musaba agafungura papa wanje akamusabira imbabazi. Papa wiwe yagiye mu kibana nta kibazo. Papa wiwe yambwiye Audrey niko namwe mubizi, papa wiwe arafunzwe? Nibyo ibyo Audrey yababwiye, nibyo papa we arafunze guhera mu mwaka wa 2017, mwaka wa 2017 mu kwezi kwa 4. Ibyo Audrey avuga mu by'ukuri yarakiri umwana, yarafite imyaka 3, ariko uko akura agenda mbaze se papa bite, ibyo kujya gusura amageragere nigeze kumujyana yo kera biza gukubitana na corona, ntabwo twongeye gusubiza y'abana, ariko mu by'ukuri arafunze. Ubundi bamubeshera iki? Sinzi niba baba bamubeshera cyangwa iki, kuko ubutabera nibwo bushyira ibyo umuntu aba yafungiwe ahagaragara. Ariko mu byo nabashije gukurikirana, nakurikiranye mu manza ziwe, tuza kubonamo ko hari inyandiko bamuhimbiye, tuyijyana no muri forensic laboratory barayipima, basanga koko bamwiganiye umukono, kuko afungiye inyandiko mpimbano. Njyewe ndabize kuko ndi umudamu we. Ubwo rero niba forensic yarasohoye raporo ivuga ko bamwiganiye umukono, twe tukiri muri procedure yo kujurira. Amazemo imyaka 5. Monique, mwavuze ko mufite abana 5, biba bigoye umumama gutunga abana 5 wenyene, umupapa atari hari, mubigenza gute? Mushobozwa niki? Hamwe no gusenga, Imana idufasha muri byose. Ntabwo ari 5 gusa, kuko 5 nabo mu nda, hari n'abandi nareze ndi kumwe n'abana 8 icyarimwe. Ubwo rero hamwe n'Imana, gusenga, kuririmba biramfasha cyane, kuko iyo ntajya kwinjira mu isengesho
bagenzi mba narasaze ariko turagerageza nyine hamwe n'abavandimwe inshuti abana bakabasha kubaho rimwe bikanga ubundi bikemera ariko mu ijoro hari Imana ishobora byose Monique ati mu ijoro hari Imana kandi niyo ikora byose niko bimeze Imana nishoboye Audrey yambwiye ahuye na madame wa president icyo bamusaba ubu wewe reka mvuge muhuye na president nawe wosaba iki president muri kano kanya ubu ndamutse mvuye na president wa Repubulika mbere ya byose nanezerwa nakwishima ubundi akenshi njyewe nkunda guhura nabo kuko ndirimba muri korali bakunda kuza mu misa iyo twaririmbye ndababona gutya ariko ntago ndababona ngo mbe nabasuhuza vis-a-vis ariko president duhuye ukuri nanjye namwisabira kuko kurera abana bangana kuri yanjye nyine biramvuna cyane umusaza yarwariyemo indwara nyinshi cyane namwisabira nanjye rwose akamfasha uriya mubyeyi uriya musaza akabasha gusohoka hariya ahantu na cyane ko afungiye ko ibyo afungiye ari akarengane k'imiryango namusaba kugira ngo amfashe ave hariya agaruke mu buzima amfashe kurera abana iyo utera igisabisho iyo usenga uzi ubisengera ndabisengera cyane kandi nizeye Imana ko bizashoboka Monique umumama w'abana 5 ambwiye ati hari n'abandi nsanzwe ndeze abana 8 aho ngo hari n'abandi bana baza bakahafungura ku munsi akavuga ati duhuye na president no musaba karekura umugabo wanje akaza kumfasha abana Monique dusozera akaririmbo kashimishije benshi kandi nawe kagushimisha agapera gato y'umunota umwe uzokoze murakoze cyane bakunzi banje kuririmbo njya mbakorera ntago ndaba umuhanzi ukomeye cyane ariko Imana kugenda ishoboza umuntu bigenda biza ariko nabarimbira akarimbo nyine k'urukundo kari akiswe karabo keza niko ne nakize Valentine's Day naravugaga nti Valentine, Valentine, that's my Valentine. Valentine, Valentine, yes, that's my Valentine. Valentine, Valentine, that's my Valentine. Valentine, Valentine, yes, that's my Valentine. Monique reka ndagushimire kandi abariko barakurikira kino kiganiro bafise n'ijwi rishika kure murumva yuko mama wa Audrey Monique afite ibibazo byinshi kuba areza abana ari wenyene umugabo wiwe kandi akavuga yuko afungiwe akarengane abogira icyo bafashije mufashe Monique kugira asubira abana n'umufasha wiwe Monique tubashimire nizere yuko nitwasubira kubakenera muzotwitaba kuri murakoze cyane Imana ibaho umugisha nkuko twabibabwiye yuko tugiye kugerageza abahanzi baba abahanga indirimbo za gakondo canke uno munsi nkuko twimirije umunsi mukuru wa Assumption turi kumwe n'abaririmbyi abahanzi baririmba cyane cyane indirimbo z'Imana ariko hagati aho uyu munsi turi kumwe n'ubusanzwe atunganya izo ndirimbo mwubwira bariko baradukurikira ko mwitwa nitwa emmypro nkora akazi ko gutunganya amashusho y'indirimbo cyane cyane za gospel ya katolike niho nibanda cyane tuvuga ari ego indirimbo muravuze muti cyane cyane indirimbo z'Imana indirimbo za katolika indirimbo maze gutunganya zo zingana gute biragoye kuba navuga ngo ni umubare runaka nyine ni nyinshi zirenga 100 ati indirimbo amaze gutunganya ni nyinshi zirenga 100 ariko emmypro ati maze gutunganya indirimbo zitari nke nyinshi cyane emmypro niyo umuntu afise abana benshi aravuga ati ari umwana iyo shitse mu rugo shikamamagara mu ndirimbo maze gutunganya hari indirimbo utibagira izo ndirimbo zo bari zihe wotubwira zibiri cyangwa zitatu wibuka muri zo navuga ko zose nzibuka nubwo kuzitondagura byatwara igihe ariko nyine nkuko ari nyinshi muri zo ndazibuka nakubwira wenda nk'izagiye zikundwa cyane kurusha izindi harimo iyitwa mani dukunda byahebuje harimo iyitwa twaje Imana yacu niyeguriye Nyagasani byose birabakunda Imana izo zose zagiye zirimbwa na groupe yitwa Rwanda Catholic All Stars nayo ifite gufatanya
na Nyamitari muri iki gitaramo. Urumva rero ni nyinshi, harimo iz'amakorari agiye anyuranye, harimo iz'abahanzi ku giti cyabo, sinzi ko nazivuga amazina zose ngo nzirondore neza cyane. Ariko hagati aho iyo umuntu yumvise gospel inyungu irimo niyihe, mwatubwira inyungu mwebwe mukuramo? Ubundi nk'uko nyine ari gospel, usibye ko wenda hari abantu bamwe babigira business, ubundi inyungu iba muri gospel nuko tuba dukora umurimo w'Imana. Nubwo ibyo dukora byose ingororano ni y'Imana, igihembo ni cy'Imana, dukorera Imana. No kuvuga ngo nyine nta nyungu yindi yo kuri no si iyo gukorera Imana yonyine ni izaduhemba. Ati mu gukora indirimbo za gospel umuntu abakorera Imana, ariko hagati aho indirimbo nta gakate kavayo yo indirimbo yasoze. Birumvikana nyine umurimo wose umuntu akoze utwara imbaraga, kandi imbaraga ziva mu byo turya, ziva mu byo tunywa, ukenera kwambara, ukenera gukaraba no kwisiga, ibyo byose ni ibintu bikenera amafaranga. Rero ayo yo navuga ko ari amafaranga y'ibanze buri wese mu kazi akora cyangwa mu byabamo akenera. Ntago wavuga ngo sinzi ko nabivuga, ariko nyine urumva ko ayo mafaranga uba ugomba kuyabona byange bikundi. Uba ugomba kwambara, uba ugomba kurya, uba ugomba byose, ukagura n'ibikoresho nyine ukoresha. Ubwo ku ruhande rwanjye navuga ibijyanye n'ibyo nkoresha bya amakamera n'ibiki, ibyo byose ni ibintu umuntu akeneye kugura nyine bikenera amafaranga. Aho ngaho rero hari contribution umuhanzi nawe atanga kugira ngo video ikorwe, ariko ntago ari igiciro wavuga ngo nicyo ubigereranyije nyine na Sekira. Izi ndirimbo z'abahanzi basanzwe ntago bihura ko tuba turi umurimo w'Imana. Ego hagati aho abantu benshi bavuga bati gospel, wahanura umuntu kuja muri gospel harimo inyungu usibye umurimo w'Imana, umuntu ashobora kuja muri gospel agatunga umuryango? Yewe nta makuru menshi mbifiteho, kubera ko abo dukorana twese navuga ko dukorera Imana, nyine umurimo w'Imana. Akenshi usanga umuntu akora gospel nyine ntabwo aba ari umuhanzi wabigize umwuga, ukora gospel ugakora n'akazi gasanzwe, ibyo byose nyine bikagenda bibangira. No kuba akazi kawe kakagufasha nyine gukorera Imana muri ubwo buryo, kuko nicyo uba wahisemo. Hari uhitamo kujya muri korali akajya aririmba, hari uhitamo kuba nk'umuhereza, ndavuga mu bakatolike, hari uhitamo kuba diakoni mu itorero runaka, undi agahitamo kuba umuhanzi kugira ngo ubutumwa bwe n'umurimo we ujye ugaragarira mu bihangano bye. Ego murakoze cyane. Watubwira imbogamizi muhura muri iki gikorwa? Imbogamizi muhura mwaka kazi ko gutunganya izi ndirimbo z'Imana nizihe? Buriya imbogamizi navuga ko akenshi ni ya limitation y'amafaranga, ko hari igihe twifuza gukora ibintu tuvuga ngo wenda bigere ku rundi rwego, ariko kubera ko nkuko nabikubwiye aba atari business yinjiza amafaranga, ugasanga amafaranga nyine budget ibaye nkeya, yaba ku ruhande rwacu n'uruhande rw'umuhanzi. Icyo gihe rero birangira utuzanye project itari uko twe twabitekerezaga, byaratewe wenda no kuba budget yabaye nkeya. Ikindi mu mbogamizi navuga ni uko hari igihe ukora ikintu nyine gospel ntago iba successful nka Sekira, abantu ntago bayikunda nkuko bakunda Sekira. Iyo niyo mbogamizi ya mbere, ariko dukora ikintu gikunda abantu benshi nkuko muri Sekira bigenda. Ndakeka imbogamizi ari izo. Wowe usanzwe utunganya izo ndirimbo, ikintu wovuga wosaba ni giki? Icifuzo cyawo soreza ko niki? Icyifuzo nasaba cyangwa se igitekerezo naha abadukurikiye kuri RC Media ni cyuko umuntu wese ubonye indirimbo ya gospel atitaye ku idini yajya yishyigikira, kubera ko abahanzi ba gospel baravunika bakora izi ndirimbo ariko ntago binjiza. Rero umusanzu twabaha twebwe ni uwo kugeza igihangano cyabo kure, kikavaho bagikoreye kikagera ahandi. Niyo utamuha amafaranga ariko ukamuhereza umusanzu wo kureba indirimbo ye, ukayihereza abandi bagenzi bawe, icyo cyonyine ndumva ari umusanzu ukomeye ku bahanzi natwe dukora mu bintu bya gospel. Ndabashimira cyane. Murakoze cyane. Tubasanze ngaha kuri Gitote hari igitaramo cyiza, ngo tubwire iki gitaramo nikiye, ariko hagati aho mutangure mubwira abariko baradukurikira.
Yes, murakoze cyane. Nitwa Joshua cyangwa se Joshua, umunyamakuru wa Radio Manzi ariko nanone nkaba n'umu-MC. So uyu munsi ni igitaramo cyitwa Back to Life Concert, igitaramo cyateguwe n'aba bagabo barimo Patrick NYAMITARI ndetse na Dusenge Intore bafatanyije n'abaterankunga batandukanye na Duty Hotel. Igitaramo nanone kigamije kongera kuzana umuziki wa live hano mu Rwanda. So ntabwo byigize kubiba byiza cyane nk'uko twabishaka kubera ko imvura yatuvangiye itangira abantu benshi cyane, ariko uburyo bimeze ni igitaramo cyiza cyane kirimo abasore batandukanye. Aline GAHONGAYIRE abantu bamubonye cyane, Patrick NYAMITARI bamubonye cyane, YAGO hari amabande atandukanye arahari aragomba gukora uyu munsi. Sinzira mwabibonye umushana na band irahari, hari abasore n'inkumi bazi kuririmba babahanga cyane mu muziki barahari bari tayari gukora. So ni ibintu byiza cyane, nekereza ko abantu batabaye hano bamisinze kabisa. Tubwira abo mwashoboye gutumira kubera ko mwatumiye abo mutatumiye abandi kubera iki? Abahari hari n'ubundi Patrick NYAMITARI nka nyiri igitaramo, hari Aline GAHONGAYIRE ni inshuti ya hafi ya Patrick NYAMITARI ariko nane akaba n'umuhanga muri gospel. KAGAME Stars barahari kugira ngo badufashe kwinjira ku munsi wa Assumption nk'abantu b'abahanga muri Catholique. Abantu mwabonye Mani Marche kuri stage yari umutumirwa nk'abandi basanzwe, yari yitabiriye igitaramo. Abandi barimo wenda YAGO ni umuntu wari urimo kudufasha, bagiye badufasha mu bintu bitandukanye kugeza n'uyu munsi. Twabonye harimo gospel, harimo n'indirimbo zisanzwe. Umuziki na cyane cyane ko turiziza irizira rya Bikira Mariya mu ijuru. Catholique irimo kwizihiza uyu munsi, niyo mpamvu babonyemo Catholic All Stars. Ariko nanone nk'uko mubizi Patrick NYAMITARI ni umusore watangiriye muri gospel music aza gusoreza muri secular. So yifuje kubivanga kugira ngo bibe ibintu byiza bize gufasha abantu bose ingeri zose baze guhura bishime, ariko nanone abihuza n'ijyana rya Bikira Mariya byatumye ibintu biba byiza cyane. Kubwayo umuziki ushobora kubeshaho umuntu, ushobora gutunga umuntu ukamubeshaho yaba gospel cyangwa imiziki yindi isanzwe. Cyane birashoboka cyane, birashoboka. Hari abantu benshi tuzi babaye kubera umuziki, n'aba ngaba barimo kuririmba hano benshi babaye kubera umuziki kubera ko niyo mirimo yabo ya buri munsi. Akamo n'akayotera ku bantu muri rusangi, ku banyafurika, ku banyarwanda, muri East Africa, ku bijyanye n'umuziki na cyane kugwaruka n'abandi bose bakunda umuziki. Kimwe nababwira ni uko umuziki ni ururimi ruvugwa n'isi yose. So aho muri hose, wherever you are, Rwanda, Uganda, Tanzania, East Africa, Kenya, we are together as one through music. One language, music, one people through music, through umwe bice mu muziki. Wow, thank you. Turashimira cyane. Murakoze cyane. Murakoze. Umeze neza? Ndashimimana cyane. Wowe kubwira bari ko baradukurikira. This is your boy No Man Baddest YAGO, the teacher, the preacher, conductor, vibrator, Mr. Dreams. The top baddest, top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza. I will repeating that. I live the life I love and I love the life I live. The top shatter No Man Baddest YAGO. Ayo mazina mubaje kuvuga ko ari menshi kubera iki? Yo, iyo nshaka kwibwira abantu banje bankunda bankurikirana, mbibwira nkoresheje part 1 from Jamaica. Ni ubusobanuro bw'uwo ndiwe ngewe, kubera ko ndavuga ngo believer, umwizera, cooler, someone who is cool, champion, I'm a champion myself, I'm a champion, monster, I'm a monster, sometimes I'm a monster, you get for real, and I mean it that I can be. Niyo mpamvu tubasanze mu igitaramo aho bariko bariziza uyurizwa rya Bikira Mariya mu ijuru. Musanzwe namwe muri abakristo? Genda umukristo ariko utagendera kuvuga ngo Bikira Mariya ngo Yesu ngo ngewe nubaha Imana, nkunda Imana. Ikintu cyose kirimo Imana cyangwa ikintu cyateranyije abantu kubera Imana
numva nkwiye kuba nyirimo kubera ko ngewe nubaha Imana nkanayikunda kuko yo yankunze mbere yuko nge nanayikunda mbere yuko nanayimenya. ego murafise aho mwavuye murafise aho mugeze kandi mushima Imana muri byose. Muravye aho mugeze muyifata gute bimeze gute? Tugeze ku kigereranyo gito cyane ku byo twifuza kugeraho, ariko tugishimira Imana ko yadushoboje kuko hari byinshi twifuza gukora birenze ibyo twakoze. Dushima Imana ko ibyo twakoze yabidushoboje tukabikora. Turazi ko ufise abanywanyi benshi, abanywanyi bawe muri kano kanya ubabwira iki, ubifuriza iki kuri uyu munsi mukuru? Ikintu nabifuriza ni amahoro, amahoro yo mu mutima, urukundo rw'ibikorwa. Bifurije amahoro y'umutima no kugira urukundo rwo mu bikorwa, apana urukundo rwo mu magambo. Babitegeye iki mu minsi iri imbere? Mu minsi iri imbere mwitegura ibiganiro byinshi, mwitegure na hit song. Boom. Urakoze. Merci beaucoup. Ego yagorewe muramubonye mwese benshi musanzwe muzi ku mbuga ngurukana bumenyi cyane cyane YouTube, aho asanzwe afise urubuga rwiwe. Ubwo rubuga abatari bake bakaba basanzwe bazi yuko ari urubuga rufasha abahanzi bakiri bato, abahanzi bakigerageza kuzamura impano zabo. Nawe Yago akaba abafasha, nawe tukaba tumusanze mu igiteramo cyatunganijwe mu ntumbero yo kwiziza umunsi mukuru w'irira rya Bikira Mariya mu ijuru ryama rihimbazwa itariki 15 z'ukwezi k'umunani. Reka tubareke mubandanye twishima turyoherwa n'iyurizwa mu ijuru rya Bikira Mariya, dukurikira iki giteramo kibereye ijisho kandi kiryoshe gihimbaye.